igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza iy'bonelo zama-absolute values zokuqala. Lana kuthiwe dwebela wonke amanani ka-h emgqeni wezinombolo. Sine-absolute value ka-h esusa u-19 nohafu omncane kuno-negative 12. Lena yi-inequality ekhethekile ngoba absolute value. Lana masixazulule le inequality lena sizoyixazulula ngoba absolute value. Indlela elula yokuthi sixazulule le absolute value lena ukuthi sithathe u-19 ukuthi sisebenzise u-19 sihlanganise ngo-19 ngapha nangapha nhlanga zombili. Sihlanganise ngo-19 ukuze sizokwazi ukusala ne-absolute value ka-h ngale esandleni sokunxele ukuthi sifake u-19 sihlanganise ngo-19 nhlanga zombili kanjena. Ngapha simfake lo 19 and a half kanje. Bese-ke lana lokhu kuzosusana kokubili sisale nale absolute value lena vele besifuna ukusala ngayo, absolute value ka-h nophawu lwethu olungashintshanga ngoba sebenzise inani positive. Bese-ke lokhu kokubili u-negative 12 mamhlanganisa no-19 and a half yena-ke uzokunikeza u-7 and a half. Uzokunika u-7 and a half. Lokhu kusitshelani? Lokhu kusitshela ibanga. Lokhu kusitshela ibanga lika 0. Leli lisitshela ibanga laka h eliya ku-0. Sikubhale phansi lokhu ukuthi uzobona ukuthi le absolute value ka-h isitshela ini. Sibhale ngombala ohlukile. Lokhu kusitshela ibanga. Usitshela ibanga elisuka ku-h liye ku-0 ukuthi lingaphansi kuka-7 and a half. Yikho-ke le absolute value echazayo le mpendulo leyana. Lo h lona le absolute value ka-h ichaza ukuthi ibanga elisuka ku-h liye ku-0 kumele libe ngaphansi kuka-7 and a half. Lokhu ungakubhala ngenye indlela, ungathi u-h angaba mncane kuno-7 and a half futhi u-h yena angaphinde futhi abe mkhulu kuno negative 7 and a half ngoba u-h lana angaba mncane kuno-7 and a half ngoba kumele angandlule vele u-7 and a half. Ngakho-ke angandlula u-negative 7 and a half ngoba yena u-negative 7 nohafu siyazi ukuthi yena mncane kakhulu. Namanye amanani amancane kuno-negative 7 and a half nawo angasebenza lana, kepha angandluli lo negative 7 and a half ngoba wandlula lo negative 7 and a half ngeke kusaba yikho. Ngakho-ke ithi sidwebe umugqa lona wey'nombolo njengoba bokushiwo lapho phezulu ukuthi sibhale sidwebe isisombululo sethu. Sizosidweba kanjena-ke lana sizofaka u-7 no-8 lana khona sizokwazi ukuthola u-7 and a half lo wethu. Ngapha sizofaka u-negative 7 no-negative 8 ngapha. Ngakho-ke u-7 and a half angaba lana sizoqala sifuna u-7 and a half lo angaba ngapha bese ngapha u-negative 7 and a half uzoba lana. Sifaka indilinga ezivulekile ngoba akushiwanga ukuthi kulingana, kuthiwe kuncane. Akukho lana kuthiwe kulingana khona. Ngakho-ke sizofaka indilinga lezi ezivulekile. Uma siqeda-ke ukufaka le ndilinga ezivulekile sidwebele wonke amanani kanjena. Lawa yiwo wonke amanani angaphansi kuka-negative nangaphezulu kuka-positive
u7.5. Iyona-ke impendulo lena. Themba ukuthi usizakele. Ungakhohlwa ukusivakashela futhi kwa-ClickMaths uthole ezinye izibonelo eziningi.